Kinongelam kaseng kisamla pule khasi Students Union narpo haka arpau tarik nailur kilapha da kador khas ha office jangka Meghalaya State Pollution Control Board pan persya ya kajing temu jangka wake company ka bakerteng ka Mega Top Cement Limited banshna ya ka karkhana penmi dau bilan haka snong wa ya jer ka bahap haka elaka narpo kaseng kalapan paw ya kajing persya halor kajing bam ya jang udoloi ka elaka narpo kadkum ki kendon kata ban penlong da kador bar elaka Henry ulai penban deka provisional no objection certificate syakate ka company. Kamat baar kadai namar kikar khana penmi dau bilat kilabun lepa kibala kata aru ikale air kajing ki kajing shit kajing rengat bat jing duno kiwa hakate ka jaka bat kajing jaklia kiwa da kajing don kite kikar khana dau bilat. Milo kila po office jangka Meghalaya State Pollution Control Board. Kajinya ini merupakan kenduk yang member secretary ketika board dari ukuran taman office dan merupakan kenduk yang siamanru taruh taman office ke mansiapan sambil ikan jika ini ketika nong itu kajian ini merupakan kenduk yang ketika board kalau aplikasi tok dimulai kita kalau kowe kecing persyaratan berjoni jika jitu jauh kowe company bertemai ketika Mega Top Cement Limited kemudian mesin ya karena video plat sekarang dia po senang aja ya kan aku ke Mega Top Cement Company kalau buat penyiang dia po senang aja aku kadang kamsana kadang dua ba ketika wak bani ke ordula mau kata ke wak ordula kata kalau kala jabok lepas lu miswa ke nakata ka ordula isu tu ba ala gati company kayo ban penyen ya ka plan ka kamu kitu ki vest ki jabok ki ba mi na ketika company kin tu baik direct ketika wak ordula nama ordula kan tut sewa anak, nama anak kan tut ba sewa luha. Tapi suatu bagi kita juga harus minta pemberian berbulu mandi. Terlebih hilang kan ini company kan yo ban setup mereka plan jaga kan no kan kita susu. Ya kamar yang bak ya kita tolong kita berusaha macam ini macam ni kita. Dia orang ekonomi. Ni kuma kesu narko sakal ni aya kana jing thok ban persajur ya kana jing IMC bat kunjuk ni persajur ya kana penbena ke polisi buat ban penbena ya ketika hearing ke balong ketika kita dapat ban metro dan nak kalian jungi ingin sampai ayu ki paiba di sini negara ketika si arbitrate si monde ban pelong ketika dorbar erga dan nak kalian jungi mungkin orang sosok macam kita hukum kekisiu hoi hukum kekisiu ingwa ban tu pelan noi kam macam kita hanrei habangi pai pat sekamaran ketedang ke bami nak ikhara ki pumpum ke bami nak ikhara kejibong yak kam yak jam ki kon samla ki yang men patsi kren yak kam yak jam hakri company la pentak bagi khar koi nak kelen ki jelah buat indian ki wan menteri apa ki company penban ki kun samla jumi kim yak kam nol kata kita pencet kita barang itu kata kita. Te susu orang bagi tip sana bagi ini company apa kiwan bersen di kamju di sport time jadi tip bagi don yang kata competition. Apa don yang kata competition kamu dia compete para bagi kemarin kerja tapi company kata bagi spa ka dijaga. Mantap kita penuh ki expansion ki plan jengki. Kata kamu ketika tahu jengki ban kamai spa ban business bat berpenjat ke kemudian kejingap kere kejongi kita terakhir mulut ke bangsa tinggal ke polisi pun ke Meghalaya State Pollution Control Board ke depan pensingai iswa ya ketika public hearing ini baik ke si arbitrate ke dorbar ke ayu kita bahkan rai taman kalian sungi kemudian ini persya baik raja kuno nama ngimsya su bagi kita plan teman bagi ni obat setup apa dengan itu nama gambar yang cocok lepas jadi kalian jumlah persen kita perwak ke Basyai, jika NSPCB berkunjung ke Kerpar, yaitu
Baik ba jong ke kan pro ban kendit bener ba kendit tian no. Nama ka eda sini. Kumbang muta gamong syu nama meriang kala cap lapa. No ketika jimpan jong ke company station no, company station kapan ka Meghalaya Pollution Control Board banyo expansion, proposed expansion of mining list banyo ti yau motion napo ka sinong bridge not ke bahasa po elkan po tika jinghe jeng ka area mining ke tika company ka pan kalau untuk urusan hektar tidak tapi kan mau bahwa orang kakandai acara pro ke 42 hectares ke bang kum kesen ni persya license laiwan ke public hearing juga selesai ke affair lelaki dan mau acara kakandai acara pro te kasin ke manungkong nang kemau si trik tambah kasin ke manungkong ki pulong ni ketuka 42 hectares kalian teh pos nang bisnot bang kum ka kisun persajur ketuka herin kala pulang te kasin ke baarpat ki pulong yang tu hajan police station dong cenang keturu kasinong bisnong dan ni kum ki ke kerja kisun persya keturu kala pulang berkebakadu ta kena mau ki pulong ya ka public hearing kapakado balaisin ti po terlalu DC ti po clear ya ti katuru kala pulang man maila pakin pulang ti katung kejiwan jentik jini bagane na akan ru samatar kate ke company kapan kadon masuk lagi berketuka food to hatus ketuka barat pulang akhirnya kisah mulai ketuka kabari pefur tu hadas kadang po ka iku sentitsun namaga nak baila ta banbran begitu pefur tu hadas ka hang po ka iku sentitsun tegani kan urusan hataru kadang mas nak ketuka sawa hadas ketuka bala pulang tikuno abang ni ngilu kibru abang ni persahaban kali na po ka tlang wildlife maki pati ki keno bari na po ka social forestry abang ni persahaban kali na po social forestry maki pati ang ba kade kepaham pok jumpai jumlah tak baik. Tinggilah suatu tahu perang kita sekarang kita setuju. Nama kau lagi kau bandit cipok versi ke versi pada kau kiri cipok baik. Tapi suatu petugas 65 andum sangat keras ke hak pok ka iku sentitsun. Tapi beli ni persaksi sudah tahu kalau orang sini suatu barang kata company kayak orang klub yang motion kebayar untuk perusahaan atas, tekawan